kagayam na imbag nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasalitan ngayon tayo drama itakat, manipod kanikab sa Trina. Sana pudnuanagan ngam makablawa mampay ni Belinda Ramos dita Toronto, Christine Gumarang, Gina T. Silvio dita Santa Ignacia Tarlac. Kastiman ti kunanikab sa Trina. Di raman ang biyanang at dabak ng agayim ko may sa balo. Kan adda anak na ija abroad. Adamat kabsat ko nagbalin na kayan ayat na. Ngam saan da nagbayag, ta nagsapul ti kabagis ko iti upubing. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Apay nga ya sinaanak mo Tenabel. Awan mo mo ka basol ko kad ka. Ngam no adaman. Sorry. Pakawanan na ka, Bel. Sorry, Garda. Saan-saan natati na ikari para ditong kalmaysa. Ibagam tagpaisukan niya. At dan sa bali ka ay ayataman niya. Diyak ilibak, Garda. Naitati puno. Kunagtupay ka. Bayanaramin mo ti kastoy kanya ka, Bel. Apay! Pautangan nakman, kabagis Trina. Pangusaram iti kwarta kabagis. Pagbayad ka o ni Garda. Nagsina kami ngaminain kit ang mga nusingirin na kiti nagasgastos na kanyak. Anya, apay nagsina kayo ngay. Kano nakaragragsak kayo iti kalabas. Ididay ta, kabagis. Saan itan? Apay, anyat nagsinaan niyo aya. Zakon ay ayatan ni Garda. Andan sa baling ay ayatag. Kan kasapulak mo't ngamin ti anak. Isa nagsapulak iti ububeng. Na, agrararaman kamot, Abel. Ha? Laklakayan kang magragot ka pay lamadan ni ti anak mo. Siyam nagiti anak mo, kurangam pay layda. Adapay ka apo ko mo. Basta mailiwak ang madaan iti baby, kabagais. Anan, pautangan na kaun. Sigurado kami na singirinnak ni Garda. Tawan pagbayad ka. Ayawang kwarta. Adapang usarak iti basit nga urnong ka. Iso pasensyakan kabagais. Lukas pangarigan ta singirinnak daw. Si Kaman ti makaamo makisaritakin ko na kabagais. Please. Uray tagalim mo ba? Ay, ngala, wanan kabagais. Abel, kaya't ko ti mangga a violet ti color na. Nekit, pangalakay ti kasta amangga muna asawa ko. Awan mo't kasta amangga nito'y. Kanagbiro ka Ada ngamin makitkita kiti social media kasta. Isungay sa bulan na. Sige nga ron asawa ko. Agbiro ka. Singirek jay kabagis mo, Rina. Nagadok tinalala na kwarta kanyak. Saan la kwarta? Pati kagawaan. Jay dakala refda. Siyak tinanggatang iti dayjay. Ay kat, adakan ka agarda. Desisyon mo dayta. Ngampanag kunak, awan kwarta jay kabsak ko. Iso ano mabalin, hulugan nan at utang nakan ka. Apaya saan nga iso ti umay makisarita kanyak, Rina? Iso ti umay ditoy. Mabain nga main garda. Ta siyempre adda basol nakan ka. Awanan pain nga minday jay akabsat mo, Rina. Nagado ngayon karkarina kanyak. Kunana nilang patay ti mamagsina ka na kami. Uray lakay kan bakit kami. Adupay ladag iti arapami. Agama, dinadahil na dagita nga arapami. Mangilawlawan na jaya tao. Ala, siya kung tagkid daw iti dispensakan ka garda. Pasensya kan pakawanam ko man di kabsat ko. Saan kumata kanunungan ti naramid na. Ti panang pasakit na kan ka. Ngaman niya ngay, at daditan. Awanan ti maramidan tayo garda.
Inret-retong pay langamin idi kanyak na dya akabsat mo rin ah. Ha? Imbagbagam anasingpet, nagagat kan responsable nga asawa. Kastama ngamin, iti day di asawa na. Saan ang nagbababae apulos? Italahang garda. Kinwartaan naklaang da dya akabsat mo. Iso masapol nga isubli na amin anagas-gastos ko kan na. Kinasarita kun ni garda. Imanugot iti hulugan. Hulugam ti utang mo kang kwa na iti binulan. Ay, no ar-arigain, saan ko nga utang dagijay? Tain regalo namat kanyak dagijay. Ay na, di ka nagkalintagan. Basta bayadam ti nagastos na kang katap na wanrere. Sakti mababay ni ti kastoy nga raramidam. Nalangarod hulugak nga raw. Apay, di mo inay-ayo aya ka bagay, kat gayim mo ba? Binulbulatsing mo kumakamin Di nak maniramraman iti daytoy Abel. Mababay na kun ije gayam ko. Nawapay ngamin ngayon suka mo Nakakita kalat ububing, sininaam mo tanadagos ni garda. Ay, kahit kasapulak mo't nga rod ka anak, kabagay. Ay, adula amin day tangay bagbagam mo. Siyam tinagbalin nga anak maun. Nagadupay ta poko maun. Ngam kurang ang pailangan na kita. Diyak kamukang ka, Abel. Primaw, insangpet kon diti balay ni Mona. Tiyag balin may kadwa nga inam. Ha? Agmano ka kanina nang mo Ay na, saan na Bel? Babakatan nakmatlaw na yan? Nagubing mat tinobya yung tatang? Ubing pangam siya. Ay kahit anya ko ba? Talaga akas Mga asawa kay manan kat lakay kayon. Diyak pala nakas-asawa. Mga asawa kay manan. Ay kahit alis tombot ngamin tiagarim No agkapoy-kapoy ka akit talaga ang malumbaan ka, primo. Love, makagkat-gatas Itimplaan na kitigatas ko. Ay, wan mo na asawa ko. Mabit lang naman. Agipapudo takit tinanaw. Nakamamuan ayan ni tatang mo iti dayja babae, primo. Diyak man mo, ante. Napidpidot ng samot na iti beer house na dya babae. Naulawan dya ma'am iti kinapintas kan kinaubing tinobya na. Imbis na naragsak da kan ni garda, kalahat mo tan ngayon suka na. Wan nga rod Anya nga tangay ti kinaya na dya ma'am. Diyak mo ante. Saan mo tabak ng nitatang? Kan lakayon. Sapay masikog ka nun di babae. Anya? Ay, talaga nga ro dati nakderan na dyan bagana, kaya naman nanti maadaan iti baby. Makapasuron nga ron ni tatang ante. Kakaasya ka kan kantyawan na iti kakasinsin ko. Inatiunak ka nun ni tatang, ta nakaasawa mo rin. Dinto asyak kat awan pailaan. Kanya pa lang amin ti kukum ngay magkanakan. Mga asawa ka ngaminan, Sino nga iti asawa kat awan mo't nobyak? Kat, mangsapol ka na iti armam ta mga asawa kan. Ay, kapilitan sa akasta ante. Tadyak kayat ti makan kantyawan. Masapul nga unaak ni tatang nga agkasar. Iso nga agsapul akit di man iti armam. Muna asawa ko. Urainak dito'y paradaan oy. Tainak pa'y gumatang itinaimas asidaan tayaw. O sige, darasuma. Diyak kaya ti aguray iti mabayag. Wen, partakak asawa ko. Oy, Abel! Ah, Abayad ka na. Uray pauna la abayad ka na kasapulak ti kwarta. ha? Anya ka matin garda. Ilugar mo mati panagsingir mo Nagado ti tao nga agdengdengag. Abay, ibain mo ti utang mo? Aglawak tupay ditoy! Tapno maamuanda kinukwartaan naklang gidi! Agbayad ka kit din! Awan pa'y maited ko ita. Umaya ki jay balayo inton bigat. Agtis kitar ka! Adan di tatang mo, primo? Ay, awan da, nana. Napanday di lugar tinobya na. Ay, talagang samot nga itartarayan na ti utang na kanya. Ha? Ala, sumber kayo pa ya. Agkapi kayo, nana. Sanan? Nakababain mo't. Anya ko man ti pagbainan nyo.
Alakit din, sumarkayon. Naglingtaak ititugi. Naimas nga ikapiday dyan. Ay, paboritog day tatugi. Alaman nga rod, primo, kitagyaman na, no pagkapyan na. Primaw, nakitak mo tanapan ni Garda ije balayaw. Nagbayag mo't sa nagawid. Apay, anya tinararamid na dita balayaw kawam mo ni tatang mo asingir na kuma. Nagis-istorya kami, ante. Naimasan na tinagkape kanangan ititugi. Anya? Nagustuhan na tiliningtak at tugi. Di namat mapanawan eh. Naghirit iti namin na daw. Ken ora ti rice coffee nga impakapik, nagustuhan na. Namitlo ang naghirit. Ay, kasta aya. Ay, mapit lang antay. Adda awag ko. Hello? Ah. Waway. Naglokon. Adalay mawag kang kwa na pinanawan nak dito yan. Apa yung mga sawa kayon aya tatang? Ikasaryaw, tinobya yaw. Wan ko mga raud. Ayam kurang pay mati kwartak. Agor nungak pay basit. Sapay adda utang ko abay bayadak. Paunandak pay atatang. Anya, kasano apaunain ka katawan met nobyam. Di yula mo Ado, tiagpapaaram kanyak. Ngam pilpilyak lang amin tiagbalin nga asawak. Ay, di ka unay agpili-pili. Ta narigat tinapili, primaw. Nasingpet lakit day, mabalinay. Awan sirbit kinasingpet, nawan ba't kwartana, tatang? Ha? Praktikal tibyagitan. Iso amasapon nga agbalin tayo awais. An-anwam kinasingpet ka napintas wano ubing no awan ba't kwartana? No awan ba't trabaho na? O di awan serbina. Sa nabali Ta para balay dan tumut lang. Da tayo matalalakay timanggad. Saan nga uso itan ti kastatatang? Babae itan ti agtrabaho para ti pamilyada. Anya! Ay na, si kamanan ti masabat ko, Garda. Ay pangaasim ka di, ha? Di nakpay na singisingiran. Tanay, agproblema akiti kwarta ita. Di ka madanagan, Abel. Saan ka nasingirin? Ha? Agpaisaw, Garda? Ramrabakan naksamot laeng. Saan? Pudno ti ibagbagak, Abel. Promise. Jakon singirin dagiti in-inted kuken ka. O saran yukit di iti kabarbaro anobyam. Agoray ka. Naisem ka ita. Saan nakadain akagura? Saan, Nabel? Ang di mo damagan no apay. Basta di kan agbayad kanyak, tasaan kan asingirin. Papanam, Primaw. Di ta balay da na nagardante. Manan, kanayon kamot na mapandita balay da. Apay, anya tararamidam dita? Kwa, ada ipat patrabaho na kanya kante. O sige, mapanakon tanay, aldawain. Labsan kayo nantay. Na, inal daw mo't na mapanti ka anakak dita balay ti gayam kaw. Anya nga tayo ti paparamid ni Garda kang kwana. Intan ijay ilirina. Inta agpaparlor. Ilibre na kaya, Garda? Wen, intag papukis. Kagpasan na agpakulor ta iti buok. Agpakukuta. Ken agpasimpata iti kiday. Nay, adan saki di atin daram nga okasyon na, Garda. Awan, masapol ngamin nga agpaubing ta. Tapno sana madlaw as senior citizen tan. Ha? Nagruna no adda ubi nga agararum ken ka. Awam mo't ubing agar-aram kanya, Garda. Sika siguro, Kagangay na makaisumaksi ka. Ada pa'y gayam taste ko kadagiti babaros. Mga sawa kong tatang. Ha? Nayasinaw ti asawaam. Adan ayan ubiam.
Adan, isang asawa ko. Asinaw, ni Garda. Anya, Garda. Asino ang Garda? Ni Garda nga eksyo Anya, nagloko kan. Saan ba natila aramidang primaw? Amaw ka mang rabrabak kalaeng. Pudno ti bagbagak tatang. Seryoso ak. Anya, apa yan ni Garda nga iti asawaam? Nakadudit ta babalasang iso pa ilaang bay. Man ano ko ma? Awan dagas na, tagpada kami anawaya. Uwan ang ex ko na ijay. Kature ex yumatan. Nagsina kailangan runan. Akay, sublatim ay. Subrak sublatim. Anya ko ma? Nawaya nga runan. Ay, sana mabalay. Sinaam ni Garda. Mangkita kay di sa bali nga asawaan. Basta asawaak ni Garda natang. Iso ti ay ayatag. Imposible na ita, primaw. Awan panagayat mo ni Garda. Bak nang ngamin, iso akayat mo nga asawaan. Basta asawaak, kay so ti type ko. Agin inayat kami ni Garda. Asawaak no kunak, asawaak. Primaw, talaga ayaan ni Garda ti kayat mo nga asawaan ka anakan? Wanantay, nagtulagan men, ti pa nagsimpami. Ay nakaanakan, di ka pa'y lagdardarasudos nga desisyon. Tanarigat ti may lawan. Panunutom kumapay na yung bagday tapang ngadeng mo. Napanunot ko ni iti namin ribo ante. Asawaak ni Garda. Ay, Primaw. Awan bibiyang ko iti ibaga ti tao kada kami. Basta nasara ka kung ti babae, apara kanyak. Kabagays, pang-asim, upayam ni Primaw. Ibagam tadi na ikaskasar ni Garda, takababain. Anyalat sawanan na iti taon, ekskaw asawaan na. Nakasarita ko ni Primo kabagis. Talaga desidido na mangikasar ka ni Garda. Awan maramidan tayo ano talaga nga iso ti kayat na nga asawaan. Nagloko mo't na di agardan. Tinutupan na di anak kaw. Awan magkididakes na at agpada mo anawaya. Unang respeto ko mamit Agpada na nga awan respeto na kanya kitikas na nga aramidin ta. Apay kabagis. Rumbang nga ta respetuan na ka ni Garda iti panang lokom kan kuana. Ha? Nalipatam samad ta na si katinagbasaw. Pinasakitam ni Garda. Isu nga ita ta nakailiw-liwagan. Ada magkarbangan na nga agragsakmanan Isu abay-bayan tayo idan, kabagais. Inton bigaton ti kasarta, primo. Wan nga rod. Excited ako ng Garda. Tinak ka di ibain, primo. Nga uray baketak nga asawaam. Anya ko mati ibain ko. Awan bibiyang day ti panaginayat ta. Thank you nga rod ano pudno ngay ayaten na. Talaga mat nga ayayatin ka. Ikasar ka nga rod ayan, o di ka ayayatin. Wan matkit di ala, agawid ka nga roden. Tapno masapa ta maturo para inton bigat. Sige. Babay nga roden. Kis na kon atin na kon. Aha? Sika kit dimot. Sika tibangagag kanya. Ha? Ay, wala niya. Alang nga rod. Babay yun. Primaw! Oy, Primaw! Agreeing ka! Apay ay tatang, parbangon pa lang. Ay nabumangon ka tayong kakitaan ni Garda. Naatake ka na o kat anda iti ospital. Anya? Kat, kumusta ni Garda ngay kaanakan? Kas niya baldado lat ta ante. Kat, mapan mo ka di bantayan ije balayda? Jak mapanijayan. Mga yabay ti mga sikasukan ko na. Adumot ti kabagyan na. Na, apay ngay akasta ka ka nobyam dayjay? Idi saan itan? Inutil mo't Jakon kayat ni Garda. Na, apay ngay akasta ka?
Itaki di kumakasapulan na kanigarda ka anakan. Apay nga di mon kayat. Jak kayat ti mga sikaso iti inutil. Siya kat ti pagbalinan na a caregiver nan. Manjak mo't aantay. Aniya! Nanarina, da kayo kanumod ti kayat ni nanang mi ang mga sikaso kankwana. Ay wana. Awan problema kanyak balasang ko. Agsubli kami nga minan ija abroad, nana. Kitawan kadwa ni nanang mi. Mala, siya kung ti mga sikaso iti inayaw balasang ko. Ay na, agyaman nana. Di kay madanagan. Nayunan mi ti sweldo. Dakkel madgayan ti sweldoyo ang mga asikaso kanina nagarda, ante. Wana, doble ti sweldo ti katulong iti sweldo. Nagmayatan. Siya kon ti mga sikaso kanina nagarda, ante. Ay saanan? Di kalagbain. Idi mo nga da sweldo, magagat ka na mga sikaso kan ni Garda. Imbis kumasi ka tinagdisnodo ang mga sikaso kan kwa na iday. Tas ikatinubyo na. Ngam tinalikod ang matadagos. Agpada kay Layja, ma'am. Di kay lagbain iti kastang aramid yaw. Ipadlaw yulaw na, arupat kwarta kayaw. Di kay lamasyan iti gayom kaw. Kwarta lang ti habol yaw kang kwana. Mangibabaing kayo kiday. Pinagsasawak nga rod ti kaanakak, gapoy ti panang talikudnan iti gayom ko. Nabainan, iso asaan na nakasungbat kanya. Intultuloy ko nga rod tinangasikaso ka ni Garda. Mano atawan na nagbalin nga inutil, aging ga idipin mo sayan. Alakastan, tikab sa tuwan gayem mo, Rina. Alaga gayem ditan, tinagpatinggaan da itapakasaritan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, pare ti script kan pare ti drama, ti gayem yo Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo dahil YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. God bless kada kayo amin. Hello gagayam na imbag nga oras yo. Kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsak Ilyang, sana pud no anagan ti intay drama ita. Ngamsak may na, hello mampay ka ni Evangeline Garbin, dita Abu Dhabi. Ni Flor de Lisa gagasa kan amin nakabagyan na dita naggasikan kan ni Mila Luga dita Singapore. Kastiman ti kuna ni Kabsat Ilyang. Dirman ang biyanang, agpada kaming agpenpensyon iti asawak. Aminaduak, adalas lastog wenno palpalang guadming agasawa. Adornong mi iti bangko kat adda nagsaritaan ming agasawa apangusaran mi iti dayta. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ilyang bakay, mano ka di amin ay tayo ornong tayo bangko? Ay na, Rosito. Di na magmuman di kalmanan. Itadamagam banan. Ha? Dagulit ka mo alala kayan. Madanagan na ngamin bakay. Ang mga numabangkrab di bangkaw. Sa paydakkel tinaiduling ta kwarta ijay. Ang mga numasayang di kwarta taan nakadulay. Saan mo siguro? Di mo laan mo makapadana ka talaga. Iyak maiturturugan panunutan day ta. Isot ti pakapuy-puyatak. Kahit, kanyang nga raw ti pamayan tangay iti urnong ta kwarta. Yapay no usarintan bakay. Pagpatakdir ta iti dakil abalay ta. Anya? Anan mo tangay ti dakil abalay? Kaada nga rodon balay ta? Kaya kung aron ti dakil abalay bakay, basik tindaanin ti balay ta. Kahit, kasi doon to ngayon tiyag na ti tuy balay ta. Kadamot ang pabalay dagiti anak ta. Ay na, pagbalayan to dagiti dingwin ta Anya? Alan bakit? Agi patakdirtan iti balay ta. Tay nakadakilaw na. Tapno data ti kadakilan ti balay diti lugar tayo. Umdas si kwartata tadakil to urnong ta. Sa bagay, adamot puntom lakay. Bakit akaon? Lakay kamutan.
So magmamanula at awanan, ti panagbiag ta dito ilubong. Iso nga, enjoyin ta ati urnong ta. Wala. Nagrigligatan taday dya kwartata. Mano atawan nga inurordong taday dya. Iti saan ta pa'y nagretiro iti trabaho ta? Sa nainayon pa, tay inted da kwartata, edi nagretiro ta, lakay. Huwag nga raw. Kitno bilang maibos na dyan. Awan problema. Tagpin-pensyon ta mga agpadpada. Umaki di Alang garot. Planwan tante panagpatakder tayo ti balay ta. Tapno pa sa dagos. Ay napintasan ti balay yun, nanang, tatang. Saanan ang masapul ang ma-renovate? Saan may aparinovate? Kastoy na ito yan. Mangipatakder kami iti sa bali abalay di taabay na. Anya? Ananuan yung iti ado abalay? Sagay sa kayaw. Saan? Pagbalayan dagiti aso kan pusa. To'y daan na balay. Tay jay kami to kabarbarang abalay. Anya? Ay nagsaysayang kay laiti kwarta. Imbis nga ginjoy kayo. Agpa-share kayo kasjay. Ingkayag shopping. Gumatang kayo itagkakapinta sa kagawaan nyo. Baybayan yun tabalay. Napintas mo tibalay yun. Kaya may nga rumitidakil abalay anak ko. Ananuan nyo ay atidakil abalay. Kat dudwa kay mga agnaad. Ay basta. Noon yati kayat may. Isu ti arami dun may. Kat awan makalapod kada ka may. Wartami mo ti aramatun may. Isu nga awan. Ti sino man na makibiyang iti panggedeng may. Ha? Uwing karon. Nagbannog ang may taramatin mi akwarta. Saan mi adinawat na dyan? Nakasukat kan, Rosito. Intan aldawan. Nakalukata, hindi bangkaw. Intagarulan. Agore ka. Apay adagbasit tabag mo ngay. Umanay nga ron dita, ti iruata akwarta. Maday ko bag dito. Isuntaw ti pangikanta iti kwarta. Anya? Agar aramid ka ba bakitan? Di pa higit makitkitan ti kargahan na akwarta. Intun ko ang sinipdo da. Saan? Tadi kulor ti ikubag. Kan pagruta pag ti dua nga ikubag. Mas delikadaw no itibag ti pangikantay ti kwarta lakay. May mayat iti ikubag. Takas lang agagangay la ti karganda no kwa. Sanaya dagiti bag ti sipsiputan, dagiti manipdot. Awampay na po uta kasi nipdot da nga ikubag. So masapal ngagbalintamot wais lakay. Malala, mabantan. No kasta, nagpagatang na ng kantatang iti materyales, bakit? Uwan nga rod lakay. Ay, ipapilit damot ti kayat da. Di tayong kontrahan nita. Tamang ano isuman ti pagsaksakit ang tinagamdan karon. Baybayan tayo. Ay, masayangan naklaan iti kwartada lakay. Imbes nga ginjoy da kumata bakit kan lakay dan. Sa bali matitrip da. Sa nabali, damot pa kausaran ti kwartada. Adda pa kakitkitaan da. Sana mapukaw. Uwan ang manumula atawan apag numaranda day jay ngay. Tabakit kan lakay da ka nga rudan. Narigat akong kontraan dagiti dadakkel mo bakit? Iso baybayan tayo. Sapay no mapagura da. Kat mabayag adida makisarita. Nga uray masabat mo ida iti daldalan. Ay, sa bagay matkit di Apay, anya ti patakdaryaw kabagays. Ay ka balay ka bagay. Anya kumangay. Akim balay ngay. Adama balay yawn. Kanadama babalay dagiti anak yawn. Nagdadakkel pa dagiti babalay da. Ika balay may akan nila kay. Nauma kami iti balay may. Kaya may ti sa bali a balay. Anya? Kaya't mimot apadasan tiyag balay iti dakkel. Habang si bibiyag kami pa'y kanila kay. Ay na, nagpintas lang arod ti balay yawn kabagays. Basit nga raw. Kaya mi tayo dakkel a balay kabagay. Ay, ited mo nga rod kanya akong tidaan na balayaw kabagays. Tabasit jay balay ko. Kan sisimla ang tididing na.
Sana kabagay. Tawan pagyanan dagiti dingun may. Ha? No kasta, dingwan dagyan iti daan na balayaw ka ba, guys? Wan. Amumag nga do ti dingun may. Kasi danoan pag naudanda. May mayap mo laang napintas ti pag naudanda. At least, nalawlawang ti sigaw da balay da. Aniyan? Nagswerte ka dagita dingwan yaw, ta dadakkel a balay da ka ba, guys? Ay, talaga kasta kabagay. Adamod, babalay dagiti kakaanak kamaon. Iso dagiti lading may, ti pag naudun may iti daan na balay may. Aya? May kantumang kiidiyag dalaws no masagom taw kabagay. Tangdanan ka. Talusam ti agbali na balay dagiti dingun may intun malpas ti patakder mi abalay may wine. May kawan lata ka ba, guys? Day talagayam. Mano nga istures ti impagamit ti karpintero, rusitaw. Talaw ba kay? Umanay nga ta ti kwartata. Amagan kurang lakay. Uray 2 stories la siguron. May maya do 3 stories. Tasalas ti umuna akadsaran. Kusina ti may kadwa akadsaran. Kan silid ti may kaalaw. Sa bagay, mabalin. Agam, ay, umdas nga ta, ti kwartata lakay. Umanay. Impa-estimate ko nga raw ki umanay di kwartata. Anusan na pala ti agtipid basit iti makan. Tapnosan amabitin ti kwartata. Lalala, kawa na. Si Kamala ti narawot iti karnikay. Ano siya, kuray itlog ngay na daw, awan problema. Si Kamala ti napilay iti masida. Saan itan? Tada ti paggagastusan ta? Nalang nga raw. Aginut ta. Tapno makabalay ta, iti dakkan. Lakay, nakagawa ka. Mabisina ko na. Itay-pay lang urayat di palangayab mo kanya abangan. Alas 10 di tagsaba. Ngam di tapay lang nabiga. Talaga ngayong gagarak tinaglutaw, iti maladaw. Tapno makatipid talakay. Pamigat! Kan, panggal daw day tuya na pandangan ta. Hindi mo nagtip-tipid talakay. Imbe sa mamitlaw ti pandangan ta, iti may sagal daw. Mamidwa pa'y laang. Tapno malpas, ti ipapaaramid ta abalay ta. Anusan tan? Uray tay, taladay ta wilakay. Numalpas ti balay ta. Agpapastan tumanag na mangan iti unlimited. Nanay Ilyang, alaang daktumot nga ro da babaunon niya, intun malpas ti balayaw. Ay, kahit mabalin lata, kikay. Apay, awan trabaho mitaya. Nawan nga ro nana, istambaya kita. Iso nga alaang dakto katulong yaw, niya. Ikaw, awan lata, kikay. Rayam nga raw na malpas ti balay may tayaban kan raw. Ay, una na, talaga akasapulan yun ti babaw na, numalpas ti balayaw. Tadi yun to kabailan na dalusahan. Tanay, kita niyaw, nagdakkel na yan. Nakita mo, jay patpatakdirdanan ng kentatang abalay da bakay. Wen, nagdakkel. 3 stories sa amoy kanong day jay. No pangananwan da nga ta iti dakkel a balay ah. Kawamat ka balay da. Ay, talaga sana maikat ti kinapalangguad da no daduma. Naimbaglakit din ata saan nakatimawi di tikas di nga ugali da. Mala, pagbigyan tayong tabakit yung lakay da. May mayadan di kas jay. Ngam ti ibisyo da ti kwartada. Bakit? Ay, nasakitan ti saka ka magbag na bagan. Ikaw, rasya ka. Day. Nangrunakit nagdagsan ti mo ta. Ang maganos ta. Tapno makatipid ta. Miso pa'y ngamin ti pagarkilata ti tricycle.
Urnungan ta kiti pangnayaw ni ti may gatang ni ti materialis na kay. Ay, siya pa ya daw, ado pa iti paggastusan, iti may patpatak, tarabalay ta. Agi na nataw, may bakay. Ah, Nabandugak. nagtugaw ta pa ilang araw ti tawiting sig. Nagrigat gaya ben tagi patak dari dakila balay. No kaano abim makay kinlimba kay ta. Isumay ti panagtipid tay ti kastaunay. Ay, ganos ta. Tapno malpas ti balay ta. Naimbag tulan numalpas ti pagkastusan ta. Uray, ako'y tantumanay ni Jay paraagan ta. Siya pa'y adu pa'y tinaskin ang magata nga materyales. Kagudwa pa'y la dyan alpas. Kurang sabay ti urnong tan. Anya? Ay, kunakman no kunam nga umanay. Kasta magabay kimbaga ti karipintero. Hindi na magayam inraman at tinutal ti bayad ti trabahador. Sapay nagaduda at trabahador. Anya? Ay, kasano nga rudon nga ilakay? Kapilitan na may sarding ti balay no kas kasanaw. Ay, anya? Ay, saan? Saan na mabalain? Masapo lang malpas day jay. Kababain no may sardang. Siyempre, ibagan to dagiti tao. Kundi balay tayo tinakal. Nga may sardang mo lagayam. Kahit pangalaan ta kung mga rod nga iti kwarta. Umutang ta kadagitan nakta. Ay, saan? Dada na dilawan daan umutang ta kadakwada lakay. Aglunak, ilimod ta ti panaglunkaw. Di tayo bagbaga nga utang ti daduma na gastos iti balay ta. Ibaga ta akas, amen. Kahit nakalunkan ba kay? Uwan lakay. Ay, nariga bagayam ti agbalay ti dakkel. May pasubo na tao nga umutang. Siya pa'y adamanin intag te karipintiro alistahan ti magatang. Ay kagatagan ta alakay. Adamot tayo na utang ko a kwarta. Kat, kumustan ti balay yun, nanang? Nalpasan. Wan, dandanain. Nagdakkel di balay yo. Naibusan na ti urnong yo. Ta sigurado adakkel ti nagastos yo ijay. Una, nangam di balay. Takap-kap na kan mi bay. Ay na, nagastos tagpaarami iti balay, nanang. Nangrunan no kasti kadakkel. Talupay mga rudakad sa aran. Tirigat yun ngay, amang dalo si Jay numalpas. Ay, awan problema dita. Di importante, malpas. Huwag magkidi Sige, tani, aldawad. Mapana kaun. Papanan nyo aya. Mapana ki Jay Ilia. Kape magmagna kayo ngay. Aglugan kayo Saanan, tanangin na ti arkila ti tricycle. Magmag na aklatan. Kan, exercise pa'y. Bakit? Nakita ko ni tatang iti agsapa. Gimatang iti sardinas. Kun nagugot iti ugot ti kamuti jadalan. Di mo't saan dang agsidsida iti sardinas ide. Ay, kapilitan itan tamok nga agtip-tipid dagi Jay. Amok ti style dananang kantatang. Di dala kayat nga ipadlaw nga maamok ka mabitbitinan ti kwartada. Isong agtip-tipid da. Kita nagpaili da ka magmagnada. Ibagbagata lang nga exercise. Nga mamuklatan nga agtip-tipid da lakay. Nagdakil mo nga minjay patpatakdir da balay da. Nagastos da jay Ay, wen nga rod Dahito'y tupay basit abalay ta ka nagastos. Ado ti nagastos ta dito'y idi. Dahito'y tulaka nakadakdak kalabalayan. Nakitak di balay da. Dandanimot malpasen. Adu pa di magatang ita. Awan pa'y tiles ken bubidana. Ururaya nga ron no bumulod dahi ti kwarta nga mawamot. Adu siguro ati kwartada ba kay? Ilyang bakay. At damaning gatangin ta. Tiles kin pang bubida. Sapay na ibusan tinutang ko a kwarta. Kahit kasanaw. Ipasarding tapay lang. Di pa nakaramid ti balay. Ay, saan? Sa kaya't ngay baga ti tao na bitin ti kwarta na.
Ipatuloy talat-talat kay. Kit pangalaan ta nga rog nga iti kwarta. Awanain, naibusin ti ornong ta. Magsapulak man na iti paglunak. Adaw ti paglunan dita. Sa nabalay ta damot tay pensyon ta pagbayad ta. When may kidi nalang araw, aglun ka manin. Bakit? Kamaudyanan na. Nalpas mo't lagan ti balay ta, Rosito. Hey, when garod bakit? Datan ti kadakkilan ti balay na dito lugar tayaw. 3 stories ko lang man. Huwag nga raw. Nagpintas pa iti disinyo na. So nalaan ta, tiwangwang may tiunay. Kurang tayo ti gamit ilang. Puro daan na iti gamit ta iti sigod abalay ta. Alangan na pagkatin ta pa ilan lagi dyan. Ay, saan? Sanain? Ipadawatan. Gumatang ta iti baraw. Kay pangalaan ta iti gatang tangay. Kit nagadupay la ti utang ta. Ikaw, tagin tamadin damamaw nga agpapautang iti appliances. Hulugan ta iti binulan lakay. Anya nga ay kabagis ilyang, umaya ko ni Jibalayaw. Ay, aguray ka pa ikabagay. Ayaman kantaw no kasapulak ti kadua. Kabailan mi paimot nga agasawa ti agtrabaho ijay balay. Ay, kunak no alaan na ko nakatulong yo kabagis. Ninamnamak paimot. Ang mala, sana baling arudain. Pasensya kan kabagay. Saan mi paya kasapulan ti katulong ita. Ilyang! Woo! Ilyang! Ayan mo! Adak dito third floor! Dito silid na! Abay aya! Ayan mo ayamay! And then, dito yung first floor! Umay ka magdaday parami kuming ka! May nay na! Sikati na kasapulan na! Di sikati umay dito third floor! Pero saan? Daisan! Masado taklaan nga bumaba! Uday, makabandog mo ti umuli, dito third floor ba kay? Nagsakit ti saka kinsikay nga umuli. Iso nga raw na masado ta ka bumaba. Tama ka banog ti umulay. Daliga gayam ti dakila balay ba kay? Makabandog mo ti umuli kay umulaw. Yalistan siya ti kwarto ta di first floor. Sika! Alam ti may sa kudsunay jay. Kun tay pungan, kun ulos mau. Ta maturog kay jay no kaya mau. Hey, bandak mo ta. Mabuti kang numay-may siya. Dili. Nagbusbusin na amo tao. Ha? Tay sama agsingir iti utang ko daytan. Ay, aglabon talaga. Ay, awan pa'y pagbayad ta. Ay, una hindi kas taon. No, agpensyon ta. Diretso mo't iti utang ta. Awan pa'y mabati a kwarta ta. Sana balay. Sana pintasan ko'y balay ta. Ay, Rositaw. Anyat mabaspasabakan kan. Apay nga, agduling-duling ka kan. Ay, kasla, agpatpatangkan ka ma. Ay, sus, mataki kan samatan, Rositaw. Maumay ka. Pagkatan ka. Tagay ka ni Jay Hospital. Agam, kasanuga tagay. Nagngato ti agdan na pagnaan dito'y balay. Agparayat aklagan kadagiti karuba. Rositaw, apay gaya kasta kambutan. Di ka magsaon. Unayan ti kasta nagbambanagam, Rositaw. Agsaw ka, agkuti ka. Ay lumaban ka lakay, tanay, adaw ti utang ta. Masapol ngagtinulong ta, amang bayad ka dagijay. Iso ngagpaimbag ka.
Dayawid tayo ni tatang diti balay yun, nanang. Why nanakaw? Hanggang inutilan ni tatangyaw. Gapaw iti panakatake na. Uwan nga rod, nanang. Ay, mangikabil tayo ton iti kama na ije baba. Tapno saan tayo amarigatan ang mangipanmanan kan kwa na ije ospital, no bilang laeng. Uy, nga raw nanakaw. Nangatunay dito'y third floor nga yan, tisilid bay. Ni, asino dagi ije agbusbusi na ije baba, nanang? Ha? Ay, ang dama na, hindi iti umayag singera na kao. Ha? Agsingiriti? Iti utang may akan di tatangyaw. Nabitin nga ti kwarta mi iday. Isugay motang kami, itinayon ti kwarta may. Pinagaramid may dito'y balay. Anya? Nagdakal, ti utang may anak kao. Problema akno ka sa nawa makabayan na kita. Nagrunagit. Ay, kastoy mo tayo ti sasaadan ti abayaw. Nasya dagiti anak mi kada kami, kat tinulungan ta kami ang makabayad iti utang mi. Kat kaasina, iniinot matlaan na bayadak dagiti utang mi, babaan ti tulong dagiti anak mi. Kat ita, inutil at tatasawak, sana makakunail, iso asubsubwak tunggal mangan, digusak kan aminan. Pasaray saan mi matlama usar ti second floor, kan third floor ti balay mi, tamabanugak nga umuling. Agbabawi ak ang nagipatakder iti dakkel abalay. Nang runa ita tainutilan ti asawak. Alakastan, to'y gayam mo no kabsat mo, ilyang. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni kabsat ilyang. Dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! In your nose parity script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagina, kada kayo amin. Imbag ka naragsak nga oras iti tunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Susima, sana pud no anagan tintay drama itangam. Sakpay na, hello man pa ni Wilfredo Dinong, Imelda Salarson, Alcatlin Umayas kani Catherine Buhian. Kasi manti ko na ni Kabsat Susima. Dear manang biyanang, ididamo, jak kayat tinobya ti anak ko, tanakurapay ngamin. Tati kayat kong asawaan na kumakatebak nang. Nagbali na kakonsentidor iti anak ko, gapu iti silang tipirak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Papadaman ng George. Nagdakkel man tabag maun. Magpasyara kiti lugar da jay na nobyak, nanang. Da, kanayon kala mapan ijay, agas-gastos kalaeng. Agasam, tunggal mapan ka ijay, gumatang ka iti isang put mo amakmakan. Kababain mo ti sumungan gawan pasalubong ananang. Napay no, iba gamitin no, biyam. Tay sumut ti umay agpasyar dito'y balay. Kantap no isumut ti mangisang put iti pasalubong. Mabain pa lang nga umay dito balay. Anya ko mamot ipagbaynan na ngay. Unaw, ikuyog nakmat ijay lugar da anak ka. Tapno makitak mo ti lugar da. Ha? Kaya tiyo ayan, nanang. Ay kayat ko ano ikuyog nak. Alangar nanang. Agrubat kayon, tay surut kayo iji lugar tinobyak. Pasensyaan yun to'y balay mi, nana. Kalkalapaw laeng, ta marigrigat kami mo't ngamin. Padayo mo gayam ti mapag na. No ambok lakas to'y ti kaadayo to'y lugar yaw. Jak simuraut kun ni George. Mayat kat diya, tapno ada eksersasyon, nanang. Pasensya kayo, nana. Nabannog kayon. Ay, wen nga raw. Awan pa'y gayam. Kaaro ba yun dito'y? Adadwa ka aruba mi, nana. Dagi jay ba, no? Oh, jay maysa, ada ijay abanda. Ket timot maysa, ijay abanda. Ha?
Dagita ti karubayaw. Nagadayumay. Talaga kastoy dito'y nanang. Basta makitam ti balay ti kalugaram, karuba mo. Anya? Nagawid tan San George. Umyan kayo anana. Awan lugan nga agpaili. Tamaluman. Pati tricycle awanan. Anya? Lukasan daw ti kinakurapay ta. Nakurkurapay mo gayam ti pamilya ti nobyam. Hay, pagturugan tangay dito'y anak kaw. Ginalusan ta tay basit asilid a pagturturugak na umayak dito'y. Isukan no ti pagturugan niyaw. Nagpudot pa'y awan electric fandaya. Awan na nang. Ayan na aya, ti ibagbagam masilid. Dadya man o. Ti basit asilid ijay. Silid aya mo day ta anak ko. Ulis matididing na. Tangiwat yun na nang. Ang mga numbang nagda kayo kababain. Ay, Nala, agi na kayo. Ta madamdama lang, agi dasardan. Mangantay ton. Kabaguys, kumusta nga iti panagpasyar mo di balay ti agbali na manugang mau? ha? Law-lawan ko anapan ijay. Ha? Taapay nga kabagis susima. Nagatayaw ti mapagna. Ken nagpasit niya balay na. Nagpudot pa'y awan electric fanda ka ba guys? Anya? Ay katanya nga raw, talaga akasta kabagis. Paano masiguro idaanak kurapay Ay na, nukasan ti kinakurapay tayaw. Nakarkaro da pa'y ka ba guys? Ha? Tsak maulit ti mapan ijay. Kasanaw no agkasardan tao, kapilitan na mapan ka ijay kabagay. Oho! Awan day ta kasar-kasar ka ba guys? Adayaw ang mapasamak day ta. Narang, ikasarkon ni Jane. Kaya't minti maaddaan iti anak. Kahit mabalin nyo may ti maadaan iti anak nga uraysan kayo nga agkasar, George. May mayat matla nga ano agkasar kami nanang. Ay na, sadain. Narigat ti maitalay anak ka. Narigat ti agdardarasudaws. Ay amon ta kasar. Tapno nalaka kayong tungag sina no agapa kayaw. Saan kami ngagsina ka ni Jane nanang? Agin inayat kami ngamin iti kastaunay. Kasta pa'y lati sa itaa. Tadamdamo yu pa'y laang. Nga magpinustata, into nagbaybayag, kanayon taon ti panagapayaw. Sanin akas iti sigod, ti kinasweet yaw. Kita man di kapsa maw, iti damaw, nakalala iluda iti tunggal maysa. Nga mede agbaybayag, kanayon na inti panagapada. Sabali kami ka ni Jane nanang. Yay basta, di kay pa'y lagkasar. Agpinaliiw kayo pa'y anaimbag, iti ugalay. Jane, ilimod talangan ti panagkasarta tapno makapagsimpatan. Talaga adin na kaya ti inam, George. Mababain akong dito'y balayo. Saan ani nanang ti makalapad iti panaginayat ta? Agkasartan, siya ti makamoy ti amin. George, Saan ka kumaapa-apektar ka ni nanang ko? Kas Jane dali ti damo. Ngampat siya nga inton agbaybayag. Maawat na kang tumot laeng kas manugang na. Uncle, nakayon to ti may nga alaan mi aninong mi inton agkasar kami iti nobyak. Ay, ketuwin Ay, saan sama kayat ti inam ngagkasar kayo iti nobyam kaanakan? Ilimod mi ti panagkasar mi, uncle. Aniya? Ay, tanda kayo na ita, abaraw. No, talaga nga, inayat kayo iti nobyam. Dala, ilaban yaw ti ayan-ayat yaw. Di kay papektar iti inam. Unangkal, isungagsagana kayo. Ta iti mabiit, ikasarkon ni Jane. Nalbasan ti kasarta, Jane. Kat nakarag-ragsaka ki unay. oray siya, George. Katagyaman na, tauray din na kayat ti ina maparaken ka. Inlaban mo latta ti ayan-ayat ta. Agyaman akmat kan ka. Tauray kas ni nanang ko. Kat saan ka anaupay kanyak.
Anya ko mati pa kaupayak nga eh. Kat love na love ka nga ron. Okay, kasanaw. Ag nagtangarudan ni balay may. Ni nanang ti pampanunutan. Amang ano di na kaya ti kaadak ije balayo. Saan? Siyak ti makamukin ka, Jane. Agsinan tumula na gijay kabagay. Sabali ti kayat ka ungay kasar ni George. Ay na, limon panunutan ti kasta ka bagays. Ngamain, nalpasan ti kasar na iti dua. Iso nga awate mo ni Jane kas manugang. Anya! Anya mo day tangay bagpagamak kabagay. Anya kasar? Kasano ko ma ang makapagkasar da. Kaidya mo pinalubusan ni George ang mangikasar itinubya na. Nag-secret marriage na ka bagays. Katsakti may sa ninong na. Anya! Paitikod na nasaya at tinarabid mo, George! Di ba nang ilimod mo iti kasaryo ko ni Jane? Pasensya kayo, nojak na yuman ti amin nanang. Amok nga. Amo magaya, madyak kaya! Nga maapay, ngayon kasar mo lahat na tinubyam, Ay, ayatak ni Jane nanang. Ha? Di na kasar sarita iti makatawan! Nanang, mabit lang. Nanang, mangantayon. Tanakadasara kon. Di na kasar sarita! Ha? Panawan na dito. Mga anak tao inton mabisina. Sige nga ron, nanang. George, kagura na ta ni nanang. Nakamisuot, kanayon nga agdabo. Gagangay la siguro ti kasdi ajar na. Tanabiglang amin. Iparupan na launay ti di na panangayat kanya kas manugang na, George. Iswa, nasa isayat siguro no lumasintan iti pagnaidan. Kaasim at ti inak ano panawan ta di ti balay. Bakit ti inak? Kasapulan na ti kadwa. George, Di ka matanagan. Tagbalbali tumot lang ni nanang. Patsik ang maawat na kan tumot lang ang manugang na. George, kaya't mau ti agbalin a personal driver. Ha? Ada ayan nanang. Asinaw ti agkasapulan iti driver. Tay customer ko asir serbisak idi iti manicure ijay ilay. Ni Ma'am Vina. Oh, mano kanungay ti sweldo. Dakdakela ti sweldo iti ayan na ngam ti panag-construction mau. Iso na laeng ta single mate ti sapsapulan na a driver. Ay, sa anak nga ro da mabalin ananang. Sa anak mo na baro. Sayang ti sweldo. Medyo dakkel ken nasimput na ijay. Saan ana imot? Kasta ayan nanang. Ang sa anak mo na single. Yilibak mo tapno maawat ka. Anya? Inrekomenda ka ngamin kenkwana. Ket kunana amapan kakanaw ijay balayda. Kuyugan ka. Anya? Alan, siyak ti makaamaw. Basta ipakam, single ka, wine. Mamati adagos na jay. Taag talag unay kanya. Ha? Agaplaya ka driver, Jane. May mayat ti kasta trabaho, ta nalakla ka. Nagrigat tag construction. ay kat si ka Ay, win nga ron, nadagsin at trabaho ti makikonstruksyon. Maininitan ka pa'y. Kabaalak mat katli, ngam nalakaak ang mabanog. Nang runa no napudot nga agkiwar ti simento. Mala, agan anos ka, George. Di ka madanagan. Tatulungan ka nga agtrabaho. Agsapulak mo't iti panggada. Saanen? Agtagibalay kalatan, tasyak ti mangged para iti pagbiag tayo kadananang. Good morning, ma'am. Good morning to. Si kaji aplikante nga driver. When, ma'am? Wan, Ma'am Vina. Isu ni George nga anak ko. Baro ka pa lang. When, ma'am? Awan ti nobyam. Awan apulos, ma'am. Single to'y anak ko. Sige nga ron. You are hired, George. O bakit, dinawat ka dagaw sa anak ko. No, kung nagtumo nga minkin ka. Ti pagsiddaawak,
Apa ya masapo na single ti alaan na driver na? Kadi na siguro kayat ati adda sawsawir na. May mayat nga mintibaraw at trabahador. Tanawaya iti anyaman nga oras. Balasang sapay mat ni Ma'am Vina, nanang. Wine, bakit abalasang? Ay, awan siguro agarum Ta saan panaguyaw ang awan mo piman itsura na. Ha? Ngam, no ag-practical ti may sa alalaki. Akit arbon na ni Ma'am Vina. Ta, baknag. Nanang. Kahit kasanaw, magrugi kan ngagtrabaho inton bigat anak ko. Iso masapa ka nga ginana. Tapno masapa ka makariing inton bigat. Nayunak ti swildom, George. Dito, tinayon na. Ha? Eh, kontento ako ni ti sweldok, ma'am. Oray, di mo nayunan. Ay, basta nayunak. Magus-gustuak ngamin ti servisyo. Madlaw nga nasingpat ka nga buwaro. Apay nga hang ka nga mga sawa. Ha? Ay, kuha. Mababain ka nga ag-araman niya. Kuha. No kayat mo ti gumain awati biyag na siyak ti aramam. Ah? Iso nga single ti birbiro kak nga driver. Ta kayat ko nga min ti ako madan iti boyfriend. Ha? Nayunak pa ti sweldo datoy. Na- Sa balimanan nga nayon datoy. Kuha. Kaslakan niya nga min ti type ko nga lalaki. Nasingpat kan man nagbabain. Kan siyempre kat pugi. Kuha. Aywan, ada itit ko nga bag. Itad mo to kanina ng monya. Dua nga bag dayjay. Ngenginaan pay. Ay na, ay nagpinta si na bagda ito'y anak ko. Dua may. Kukwak da ito'y dua. Zagay sa kayo ko ni Jane, nanang. Ha? Ikampay laang ni Jane. Kutsyak sa mo'y tinangtudan ni Vina iti da ito. Tangiwat yun, nanang. Amang numangag na kayo ni Jane. Di uray man, mayat kit di atap no masakitan, Ha? kit pumanawain. Ay, saan, nanang? Amoy mo nga ay ayatok ti asawa. Angam, kasanun ngay, no agayat ni Vina kin ka, anak ka, Ha? Apay, nukastaman bilang sa andak alabdan nga agbabae, nanang. Apay kumaalapdan ka ngay. Okay lang, basta mapera. Anya? Ulit naman dyan yung bagam, George. Kunak, naparabor ka kanyak. Isuan natin nagtiriknak ka, Vina. Ay, agpaiso. Oh, thank you. Nauray ko matlangan data nga ibalikas mo. Vina, lubi lang laeng. Anda ka di pan nakaikarikin ka? Kat siyempre nabayagan nga urayak nga araman na. Ha? Ay, no kasta, datang arudan, Vina. Kat uwan no kayat mo agkasartan nga dagos. Ay, kwa, ay, saan pa ya? Agkasartan taw, kalpasan ti duawon no talo atawin. Kabagis susima. Ada nangig kwa damag. May papan kan ni George kan tibos na. Ha? Anya ada magkabagays. Pudno ay chicks kanon ni George jay bus na. Chismoso kung chismoso mo dagita at tao. Anya ko matibibiyang da iti anak ko, kasaan mo nga isuda ti mang pakpakan kenkwana. Dagitila ko mabiyag da, ti pakibiyangan da. Manakibiyang mo dagita at tao. Pudnon samat kabagais. Ta nakitak ida iti naminsan ida ilay. Naglailo da mga niti may sa restaurant. Adan samot nagpaiso relasyon da kabagais ha. Kag, anya ko maitano pudno man. Anya, ay saos. At ipaamjay anak mo kabagais da ada asawa na. Kasanood dumamuan ni Jane ti amin. Kano maamuan na ka, makamaw no gumura. Pumanaw ano kasta ti kayat na. Ay pangasim kabagais. Di mo konsensyen ti aramid ti anak mo. Anawa tamaday ti kasjay.
Ay, iso ti agdesisyon iti dayta, kabagays. Awan bibiyang ko ti dayta. At dan nakam jay kaanakam, iso abay-bayam. Anya? Mabalinti umutang, binabalasang ko. Ay, katuman, ana na. Manuti utangan niyo, aya. Ay, 5,000 kuma no adda. O sige, nana. Mabit lang nga ron, taalak diya kwarta. Nagapwa manayin si Kachay. Imbis nga dalos ka dito'y balay, pumanasyar kamay. Sa sumangpit ka, ima-ima kamay, ta sumangpit. Awan pa'y mayam ang pagmumu dito'y balay. Ha? Kwa, napanak namin nagsapul iti pagsayaatan, nanang. Pagsayatan nga. Awan mo insang po mo ang pagsayatan. Naimbag pa'y tidatu mga asawa, ta matultulungan da ti asawa da. Di da ipanamnama amin iti asawa da lalaki iti magastos iti balay. Bareng makasapulakton iti panggadak, nanang. Ha? Kanod tupay ngay. Awan latam mo ka, Jane! Itulod ka nga ag-awi, George. Ha? Ay, saanan? Mataktak ka lang, Vina. Apay aya nga di mo kayat nga mapanak ije balayo. Ay, sana kasta. Diyak lang amin kayat na mabandog ka. Kaya't ko kumamatag pasyar ije balayo. Kababayin ngamin, Vina. Basit, ti palay may. Anya ko manubasit. Ayos lang deta. Kaya't ko lang matag pasyar. Basta saan pa lang nga ita, please. Addan tulat taal daw apa nang ipasyar ko kin ka ije balay may. Nay, ada ka mo gaya mo nanak ka. Awan intindi Vina kanya. Awan mat na lang. Ay, kunak no adaman inted na abagkaon. Dadan, Ha? at tao. Sino ngay nga taday ta? Inkay kitaan na ng tagpulisak. Hello, Nana! Vina! Naklat kayo niya. Hanyo nga naman tayo, umay ko. Ay, Sinurot ko itinalimod ni George. Ito'y matgayam ti balayo. Ni, adamot gan sa kaili yun, nana. Pastor kanyo, sige, sumrek ka, Vina. Jane, rumwar ka pailaeng. Ay, inkagayam gumatang iti merienda ba? Wala, nanang. Anya merienda? Pizza, wano burger, wano siopaw. Ha? Awan mo di jay store ti kasta, nanang. Ay, ka mapan kay jay ili, Sige nga rod, nanang. Tagpakuyo ka ni George. George lakay! Mapantapay lang ang jay ili. Inta gumatang iti merienda. Nay, katangiwat na ito'y abapain. Masadutak mo na rumor bakit? Ha? Vina? Ay, mabit man lang. Sino dito nga babae? Apay nga bakit tawag mo kanya na, George? Asawa nak ni George, manang. Haniya? Ulbod ka matgayam nga lalaki! Vina? Sorry. May isa ka mat nga bakit? Anay ko, habay nga agsipat ka ngay, Vina. Ulbod kayo nga duwa! Ita kayo malangan! Apay, sino day jay George? Apay, tinungpa na kayo kan ni nanang. Awan. Adan sa bagbagtit na. Nyaklaim pagaro, mamay ito rin naggaya maliputan, George. Sorry, Jane, bakit? Nailaw anak. Magam sa nabali. Jack inayat da jay. Kan nagsina kami. Pakawanin na ka din, Sorry, Jane, bakit? Promise, sana na maulit na jay. Nasisira pa lang kami niti kwarta na, bakit? Sorry. Agabrod ka, kunam, Jane. Wen, nanang. Nabayagan nga impagnak ti papeles ko para abroad. Katagyaman nak, ta-aprobadon ti amin. Ay,
Jak amaw nag-apply kagayang balasang ka. Agabrod ka mo gaya main. Hello, Jane, balasang ka. Kumusta ka ditan ngay? Mayat mo't nanang. Naawat yung ka din ti pawit ko? Wan, Jane, kat ay na. Agyaman nak tapinawitan nak iti kwartak. Wan, sabali ti kwartayo. Sabali mo't ka ni George, nanang. Ay, thank you, balasang ka. Ay, pasensya kan iti impakpakitak ken ka iti kalabas. Sorry, balasang ka. Awan day jay, nanang. Di yun panunutan day jay. Linipat kun. Ay na, agyaman anak ko. Nagsingpo ka mo gayam amanugang. Saan ka pa'y anaimaw? Agyaman no maapresyaryo ti maararamida kada kayo nanang. Aywan gayam. Rugyan mo tin ni George nga ipag na ti papeles na. Taumay mo tin dito'y abroad. Tadwa kami na manggad dito'y nanang. Ha? Kastaya? Ade, panawan da kun ditoy. Ay, awan kadwa kun Sana bale, tadamot cellphone na kontak tayo nanang. Kanayon da kayo to apawitan iti kwartayo nanang. Ay, ay naapaw. Agyaman na ka talaga, balasang ka. Si marunong nga ro na nag-abroad ka anak ko, katdwadan nga gasawa ang nagtrabaho ija abroad. Binulan mo't apawitan dak iti kwarta. Naglabas pa iti tawan, nakaurnong dagita gasawa iti kwartada, kat nagipatakdardan iti bukod da balay. Kat idi nag-for-good-dan, nagnegosyo da, kat andamot ten upat nga anak da. Alakastan, pikabsat mo nagayem mo, susima. Alagagayam, ditan ti nagpatinggaan, ti sabali manan, napakasaritan ti may sagayam, dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, pare ti script, kan pare ti drama, ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada tayo, amin. Hello everyone! Naimbag nga oras simanan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Berto, saan naapod no anagan, tintay idrama. Ngamsakbay na, hello mampay ka ni Ma'am Imelda Velasquez, Ma'am Susan Ronquillo, Ma'am Jasmine Rivera ka ni Ma'am Cheryl Wakit. Naragsaka baro atawan tayo amin. Kasi mantiko na ni Kabsat Berto. Dear manang biyanang, istrikto ak nga ama. Ti kayat ko, siyak tagpili tagbalin nga asawa dagiti dua nga anak ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, sino na itrakadwa masimbang put alfek? No, biyak tatang. Eso ni Julina. Julina, ni tatang ko. Naimbag nga oras yu, tata. Nay, kaano pa'y nga addanubiam alfek? Kan nakamamwam kinkwana. Pasriganda kami pa'y atatang. Ta iti unag ti pagsasaritaan tayo. Ay, la. Sumrat kayo. Anya, nukasta, makalawas yulaang nga agayan ayat. Wan tatang, Nakaamwam kinkwana ngay. waitress iti may sa restaurant tatang. White rice. Ay sauce, saan ay nukas mo lang. Awang panagtalag ko kada kita trabaho. Ha? Tapay mo tatang. Dakla restaurant niya pagtrabahuan ni Julina. Ay na, uray man katakila na restaurant. Ado ti customer na. Sigurado nga ado ti lalaki ang makasirsirpatin ko na. Kadnukit kita at tilangana. Madlaw asaanin anasin aw. Ha? Madlaw launa iti pandagnana. Adulakit din alalaki tinakirilasyonan na. Ang mga kidi pa no saanin ang balasang tinubiam. Ha? Saan mo't atatang? Unay kayong aya. Advance la unay ngamin ti panagpampanuno yung balasang ni Julina. Nalakalaag ti mga ibaga abalasang ti may sa tao.
Nang rona, kit nabiit kayo pa'y gayam anagayan ayat. Amom ayat ti family background nan. Uwan tatang, takanayon ng istoryahan day ta. Nalaka ti agin sisinaw ko nakngaraw. Ay sos, alfay agridam ka baraw. Di ka agayat adagaws. Paliiwam pa yan imbak ti background na. Ada mo gaya man nobyan ni Alpe nga po ko. Naimbag man ta nakasirpat mo lang nga ti girlfriend na. Anyamot na dyan, nobya na ngay. Madlaw nga doon tinagbalin a nobyo na. Pagkuna mo nga Bertaw. Ay na, madlaw ko, ti panag-isam, kin panagnana. Kin itikurti ti pambagina, madlaw. Ano ya? Iswadyak kaya day dya babaya pare tapo kayo. Ibagak kasinaan lang day dya babae. Sumapul iti sa balik. Day tayo nasinaw, kin awan pakasarsaritaan na. Nay, apay nga ya kasta ti bagbagam. Apay si katagpili tagbalin na nobya janak mo. Kat saan mo ta si kati makinobya? Pagribang ka naganak ti bang pilay. No asino ti asawaan ti apo kayo. Tanarigat ti mailawan. Wan nga madreti na pili launay. Kan di mo kan nga naragos di tao ta. Di mo pa maamaw. Ay na, amok ti ugali wano galad ti may sa tao nanang. Babaan iti tsura na. Makilatis ko na ita, nanang. Ano ya? Sika, tsare. Di ka pa'y lamakinobnobyo, ah. Enjoy yung pa'y ti kinabalasang mo. Kinapudno na tatang, adan nobyo. Nabayagan nga adan nagkinaawatan mi. Anya? Apay, asino ka nagiti agar-aram king kati inaklon mo? Ni Jordan? Ni Goriawan no ni Judas? Awan kadakwada tatang. Ha? Asino ka raw? Amok ka day? Kalugaran tayo madlaan? Saan tatang? Taga sa Bali a probinsya. Saan yung amam mo? Anya? Apay, sa dino tinangariman na king ka. Apay asan ngayon imbay dito balay? Kwa, iti social media tatang. Anya? Nagawan kita babain na day ta alalaking? Ha? Awan respeto na. Rebeng na, dito'y balay tinangariman na king ka. Kitsi ka ba, darasudos ka ta. Inaklon mo lang ta. Nga uray di mo maunay ang maamaw. Am mo kung tinubyok tatang. Manon abulan nga gayan ayat kami. Iso nga mo kung ti ugali na. Nasingput ni Romulo. Nay, patinagan na saan ang mapagtalkan. Apay manon. Wala, taad gadwang amok agnagan iti rumalaw. Pasig da atikbaw. Ala, di yung ipada tinubyok kadakwada. Nagan laday ta. Sa bali mo ti ugali dyan nubyok Nagsingput unay kanyak. Dahita ti may saan nga yatakin kwa na tatang. Nalakati agpamarang kunak manayin. Nalakati agin sisingpay. Nalakati agpamarang abaraw. Nga ura adan asawa kin anak na. Sinaan pala ang tinubyaw. Tasak nagsapol iti pakirilasyon ang. Anya, ay, manjak. At dayamat kasta. Basta ni Romulo laang tay ayatek. Ikoyog mo dito'y balay. Kaya't ko ang makita na tatao kin makasarita. Tsalay! Kat ikuyog mo dito'y balay, ah. Tapno awan may ibagbagan ni tatang tsari. Kan tapno maamam mo naman. Madanagan akmat manong. Amangan no pabainan na tinubyok. Akas iti pa ng pabain na itinubyam. Diyak kaya tamabainan ti boyfriend ko ta amangan no ma-offend. Ay, grabe nga rin aramid tamata. Ibaga nalatan ti kahit na nga ibaga. Adi na pa'y panunutan no makapasakit ti bagbaga na wano saan. Ay, wan nga rod Iso nga alanganan nak na ikuyog ko diti balay ni Romulo no saan? Di na kamula sardangan ni tatang. Aging gadi mo yam amu tinubyong gangkwana ading ko. Iso ang nasaysaya at may pasyar mo dito'y balay. Tatang, kadwak tinobyo kasi mangpet. Iso ni Romulo. Romulo, iso ni tatang ko. Naimbag nga oras yo, tata. Anya trabaho mo rumulaw. Masak ang mekaniko, tata. Ken, agbabay en silak itilugan.
Sumay lang nga dalugan mo Si kanhanday di aginatang mo niya. Wen tata. Mayat ti dalugan na niya. Taure ag susukat at checks tiluglugan mo. Ha? Tatang, anya kay kadi. Panawan da kami pela dito, Chare. Tada kami pela tagsarita dito inubyam. Interview ak ana imbag to inubyam. Ngagnagan iti Romulo. Yapayadri ka makay na Charay. Pumanag na ka dito likod ti balay. Kan di mo tada bisitam. Apay ngaya pinanawam di traunag. Ay, pinarwanak pa lang amin ni tatang lola. Kat ni madanagan. Nagbayag ti pa nagsarita da. Papanawon nak mo ni tatang no masidugak. Aniya? Madanagan lola. Ang mga nutila ibagbagan ni tatang kankwana. Ay, na. Kasaritam tulatan din Robium ano malpas dangag sarita. Ibaga mapasinsya na tamayaw. Tano ay ayatan na ka tinubiam mawatan na ka. Kababain nga rudar aramidan ni tatang. Api nga minakasjay ta mami lola. Mangibabain. Gapo iti kina-istrikto na. Sapay nalay agpabain. Kasjay nga rod matugali na. Kanayon ko bagbagaan nga mawanlat tamad denggan na. Dinak nga minipangpangag tamayaw. Sipod pa iday. Nasukir kanya ni tatangyaw. Ay, madlaw lola. Ngam no agsasao kasla na husustuan. Nakaisi-istrikto lang unay. Napili agbali na kaayan ayat mi. Huwag nga rodra. Kunamalan. Inak man la si Bugana, nagitay mura ka sabsabong. Chare, sinaam Genobiam. Apay nga'y tatang. Agtuok kanto iti sidong dayjay. Tamadlaw at chikbang. Anya, ay, saan mat Nasingpot ni Romulo. Nanakam ka nagagat. Hey, agin lang dayjay. Siyempre, agin sisingpot pa ita. Tanabiit kayo pa. Ngam no agasawa kayo. Rumwarang tipudno nga ugali na. Tatang, Sinaamong, itatala sa papay. manjak. Ay ayatek ni Romulo, tatang. Sinaamon no kunak, sinaamong. Maminsan kumalaan ti siyaw. Ha? Alfing, sinaam Genobiam. Ha? Apay nga sinaak tatang. Kat agin inayat kami. Basta sinaam tadak kaya taparaking ka. Di mo ngamin ammo ti mangkilatis iti babae. Iso asyak tagpili iti paraking ka. Anya? Naimbag pa'y ni Martina kalugaran tayo Tamadlaw anasin aw pa'y dayjay abalasang. Kan naima. Panagnanalaing kay madlaw nga inosente a babae. Iso tarmam. Tano kaya tinda ka. Ikasal mo daguseng. Ha? Madyak tatang. Awan panagayat ko kini Martina. Suruwam nga ayatin Napintas Mike nga uray mo rin Kan sigurado adina kanto isukat dayjay ta na imma a babae. Sana ka si Genobiam. Madlaw a playgirl. Madlaw nga easy to get. Ni Martina Talbam. Diyak kaya tatang. Ni Jolina tayo ayatak. San man anatangkid ti ulom alfe. Ibagbagak ti pagsaya atam. Ngam dinagdenggan. Siyak ti matungpal. Sinaam tinubyam. Ta saan nga iso ti tipaw aparaking ka. Period. Kanyat plano yung itinubyom, Chari. Plano mi kumantag kasar manong kasjay mati ibagbaga ni tatang. Urita kami nga ron. Kaya't mintag simpakin ni Jolina. Kam ni tatang mo tilapad. Ay, agdan na kamin ka ni Romulo ngam agkasar kami pa'y manong. Ag secret marriage kami na Urita kami. Kastamot din daramidan mi. Tapno na waya kami ngagdin na. Pagyanan yun ngay manong. Agabang kami na. Tas sigurado mo't la papanawon na kami ni tatang no isang put ko dito balay. Wan lumasin tayo, takas jay matlang ti ugali ni tatang. Sana suportado ka datang anak na. No si bibiyag kumapay ti inata, sigurado nga isakit na ta. Kasano nga mutay. Kaya di tamot nakitkita ti inata. Tas sigun kini tatang.
Ubing tapay ka nung idinatay ti inata. Basta, marikriknak. Nasingput day dinana ang manong. Awana, nagitianak mo dito balay, Bertaw. Pinanawan datan, takasanaw. Nakaisistrikto ka mga min kadakwada. Sana siya, hindi problema nanang. Isuda, sukir dakit di ang anak. Sikatay anti problema, Bertaw. Istrikto ka nga min. Anya nga di pinanawan dakan. Kita lang di pagdaksan, kan pagsayatan da nanang. Wan, husto ti bagbagam-gam ti sana na sayat kat ti panang hus-husgam iti padam Bertaw. Nagsasao ka. Kung namalan na dalus ka, kasla na hus-hus-tuang kamay. Ha? Nariga tagin dadalos, tasana na saya ti kasta, kababae na nakaw. Eh, agsaukay man ako nanang. Kasladaman kayat yung nga ibagan. Tinapalabas, kit napalabas Saanin ang masapul nga ungka-ungkating. Kaawam mo timbagbaga kanakaw. Amok tingat yung asawa nanang. Saan ka minay, tapno jak masiraw ti magbagayaw. Tatay Pilto, medyo magsapsapul ka na kayo. Ha? Asino ilyong? Jakman amaw, babae man. Katawanin niyo siguro tayo dyan. Napintas naman. Anya? Ayan na. Nadigistore tata, pinanawa kay dyan. Sa di mo pailaing kuyog dito balay ilyong. Ay, kuyugat tata. Kaya kuyugat ka. Jakmamin mo Di mo pailang amin kuyog dito. Babanog ka na. Ayos lang tata. Basta ikan nakitipang datang ko iti sardinas sa sida ka. Ha? Malalala. Ingka nga rod kuyugan ay. Taikan ka iti kwartam no madamdama. Tata Bertaw, isa ti magpakak. Kuyog kong dito balayaw. Ha? Rosita? Kumusta, Berto? Apilanda ka. Umay kumustaan ti anak ko Nabayaga panawen ajak nakikita. Time panaw mumot ngamin idinag-chicks ka. Ha? Ayos lang anak ta. Awan problema. Kan awan dito'y balay. Pangaasig, Berto. Bakit akon? Di mo kumamot ipaidam ti anak ko kanyak. Kayat ko makita kan maamam mo. Ha? Pastrakam ni Rosita, Bertaw. Dakulan ta anak yaw nga may paidam mo pa'y lakade nga ginggay ta. Sige. Ay, mala. Sumrek ka. Tawagak ti anak ta tagawid dito. Anya? Inak? Di mo't kunayo anatayan ti namin ka ni Manong Alfie? O dayan. Takas tapay gayam timbagpagam iti anak ta, Berto. Sika lang nga roon tinagbasol. Sika pa'y ti adaganas na amang dadaul kanyak iti anak ta. Tatang, anya ti kaya tasawan da ito Pakawanak anak ka. No nagilimid aking ka. Kada kayo kinimanong mga alfeng. San apod no anatayon ti inam. Ni Rosita ti inam. Anya? Kat ni Manong ngay. Apay adiyo pinagawid. Pagawid at tumot ayin ton maminsan anak ka. Kumusta ka na, anak ko? Kailiw ka na yan. Di na ko magurguraan. Tabasol ti amam no apay anagin na dayuta. Impanaw na kay ti puder ko. Tanagbabae ngamin iti. Anya? Ni, daytoy tayo in-accept ko ang friend request di kalna na. Apay nga tanga umawawa. Sung batak mo. Hello? Hello, Alfie.
Di mat si katay putot ni Berto, Lomilo. Ha? Uwan na. Apay ka day? Ay si kangagpaiso anak ko. Ha? Sino kayo katingrana? Ay na anak ko, agsarap ta kumatado di kayat kung may bagakan ka. Agyaman ta nasarakan ka matlaang hindi social media. Ha? Sino kayo kuna? Agsarak ta kumata, isunto ti panang ibagakiti kina siya sinok barok. Agsarak ta please. Ha? Sige na. Sa dino ka diti pagsarakan tayo. Apay naglibak kayo kada kami tatang. Kunayo anatayin ti nami. Ngam si bipyag pa'y magayam. Kat ti di mi ammo. Agduma pa'y gayam ti inami agkabsat. Sorry, anak ko. Nagbutingak nga, men. Amangan mo sa pulin nyo, ida. Kit panawan da ka. Mano at hawan ang nagilimod kayo kada kami. Una yung tala naman mitipod na kinatao mi tatang. Pakawanin da kumaanak ko. Kit tinasakit. Nalaing kayo agdilaw iti padayo tao. Akasla na hus-hustuan kayo. At damot gayam na lidem ang napalabas yo. Talo kami magayam nga nakyaw. Kat pasig kami amin nga inauna. Tagduduma ti inami. Ijak ka mando sa dino tayan ti may sapay akab sa tiyaw. Taimpanaw ti inana. Nabayagdan iji abroad. Isukawanan damag ko kadakwada. Ibagbagayo adya asawak ti chickboy. Ngamda kayo matgayam tatang. Iti day ta, saan itan? Ay, mala. Di mi ka tigumura ka na kayo. Iso baybayan yun day ta. Tinapatag. Namuan minti pudno a kinatao ming agkapsat. Pakawanan da kumanak ko. Sure, nung nagilimod ka na kaya. Kaguradak sa amit ang nagitanak ko nanang. Ay, kat, no kastaman bilang, normal. Tanga may nagilimod ka. Natangkan to ti ulam. Imbagak pa'y lay dubing dangay bagamon tagpaisaw ngam dinak madang-danggan. Ita mo ka kay, di na mamuan ti pudno kinatao da. Yung kilat mo na nagparik na nagitiin nada. Itata na wandan ti bulok mo anyat makunam ngay. Mababainak nanang. Ngamen, dinildilaw ko dagita asawa da. Pasay ngagkakamade timbagbaga kadakwada. Ay na, mababay na katalagan, nanang. Madi nga mintikas nga ramid mo. Sakbay kumadilawan ti sa bali ataw. Kita umpay nga umuna tabagem. No nahustuan ka, no saan? Tanariga, timang lamo titibu ko da sarita, anak ko. Kunak no ginurad akon dagiti anak ko ngam nagbidutak. Tamanipod nagpakawanak kadakwada, kanayon dan nga agpasyari di balay. Kat inawat kumatan dagiti asawa dakas manugang ko. Kat naragsak kami na sa nga pamilya, nang runay tatadon dagiti apo ko. Alakastan, tikabsat wanugayem mo, Berto. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan day takapadasan ti may sagayam, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para ti script kan para ti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, naragsak kabaro atawan tayo amin nga awan labas. God bless!